Jika ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya. Jika ingin mendapat rahmat dari Allah, maka jawab salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulillahil karim. Sekedar tes fokus, oh jamaah. Ada kariba. Sehat jadi. Alhamdulillah. Belanjakan lancar aja. Masuk. Ya kamu nonton itu talasakan. Intinya yang penting sehat. Kalau sehat kepuinan niat doi alhamdulillah. Ya karena memang jak sintong ini yang tahu sehat ini mingkatina doi nah. Dodongin tu nyawa-nyawana. Jadi tenan tu nasalar ya Allah, tenita pun anakana. Tahu salewangan tu talasana, tahu sehat katubuna nampagandak kaparaluan betul kanan niat balanjana. Karena nacini ki mata gasing niat tahu niat doe nasing mingkaya dudu garin regalena. Parsi gigina naik kasamura nah. Waktu atunya nasibat tinro mana jay doi di ay si balik na iya sehat iya mingkatina sin doi na ini doi kalau putus si tanan na niyan tahu mana nusuro tak muri kuna tina doi na nasama tu tak muri jadi nakit tu kubuang burak-burak dia rahasia anak punero kunci ni gibanen tu tasimbar tanja naga ka muri-muri na bucu deh ya mengaku nih kami manggarin lo kau saya doi Pak balik na sekreton doi dari pupuk na naghanan na mudaya doi. Namun ingat mana di rumah bagi doi jadi kita ini kurang berat nenta penalagar ring bisa kayak tahun biro karena tetap kalau dulu mana doi mama dan kamu tuh cini tiada lagi sehat kalau jadi tahun itu pak di dulu mau di doi ya mana lah mati sama doi nih makanya si pakai ingat kini bahwa yang paling utama sehat dulu. Mudah-mudahan sehat ngasih si batu bala, sekeluarga, si pamanaka, serekampung dan seterusnya. Nakinya kasih ng kulen nikmatin netik nena talasakan. Amin ya robbal alamin. Lambri na ninyo, ano ba niya? Pwede ngasih kisi kutul niya kahadiri. Maki lagi palay jero karay malam morogamang nama siya. Ya karay ng tawa-taway gikali, ya karay masar runga kuasaya, ya minto karim Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama lagi alhamdulillah. Doa lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan pampalicita terus naik lagi tujuan lonjok. Dan paling utama bantu main rikaray nga nayasab anatamuri latala rikat. Katen tu palay jadi eruki ni karanuang. Karena pun ada karanuan ki entu gampang ikabajikan. Mingka pun napalece ki natin na janaran nun yun ipalece ya. Tinatunya tu apa-apa lagi gampang. Jadi ya minta pun napalece tawa di baji-baji tahu karena yang salah palece ko. Kagasito ko palece dapat muris inugam. Nasa babatan ng palece sa wanar na nutin na chocho. Tahu rosok no chini nang barugana moreno tu pakalihan no chini. Ato pa to ayo. Ano tayo to palece mo na gamay. Tahu hina tahu. Yan ni pampalece yan ni tinaton nakulen ka na sambaran ni mami. Makanya itu pun niganap palece tahu rikaraga ni patto ni patulalan riati makin non tasulo alhamdulillah kare. Ba?
supaya juga karay ngaran nu tak muri sinampe puna niya susata na tongkoki puna kaparaluatan na lamori naipay lang kula ni pampalaki mo na tayo karay nga nari betul? Kamana tahuan pampalaki karay nga pang putar giatin na nagamasiyang panagpula unasa kamana niya tao nagaladoy punatin na ni putar giatin na rin karay nga kamasiyang kung ano dapat tinakot ikaw kung nalatalan kiro kang insya punatin na nasari ko kaya may tak bari besok din nalikonggap ang panganatang gigilikam intinya apa punalatalan kiro kang betul? Karena latala kuasa hanalino karay nga pata sikunto po na nalino latala pat jariya minyo po na karay nga ni palay kaya na iyang utamuri apa po lang susagi po nalino dyan insya Allah makanya ragin ki palay kaya latala pagkabiyasan nyo kanang alhamdulillah tinaton nyo nubat talat tinaton nyo na dibayar lagi ringan nyo ng pag-gratis di jamaah karena anyo pun na nipale chen yo karay nga jama kamali pa ni carana ngali taw pikir pun na niya taw ni mangi balla kaya mo ko bata-batay tena nito ana no sala no pale chen pata na balla to waktu kon tama ay nga perlu bilang enggak ke kucing mulai itu mencini balla na ko kari balla mo din gak ana to tama-tama ko ba nupalay kay kaderama ay nga pa mini kaderamo kan siapa mini balin na yun akhirnya sinampit tidak mungkin atau anak ulang mo nasa yung ano ka dyan nupalay betul kamu aja kaya ba may mga ribala na tao napa binusin mo nga panula na sa kamo apa na nato anak mo ito puna patuana dyan tiniga pa ba dito sa sirit na lang kita uri mo karena pabali-bali si dudu ko kawat chala-chala pa yamin nyo na, kamali ba nyo gambaran na? Kung nalipalik yung latalaran, turan. Misal na palumalog ki, drugin ni sa manan nadanggang, may katatagin ni kan, alhamdulillah, gani, kan tipuasa nga, turpasoy. Parang nyo karangan lang, kuro nga tahan, kung rugin na, napalikin niya, taya, may mo, kasak kalano, sa lagi siya tumutir, ka na pag pasoy. Intinya apa? Hidup ini, Allah yang menentukan. Maka palecay, Allah Ta'ala. Sama-sama gino, alhamdulillah ala bisa karena biasa kaya naman to niya po yung najuli kung nalabang ini balay si karay niya kanto karay niya panalajilici ang tinanya na pandra si sali kung nagkarte niya lulong balay na memang karay nalajilici itu kapan tinalajilici ang karay sukar kinagak papasari naga yung kabajit po na ni balay jilici ang tao jari ni balay na nasarita kati na dyan na Julia karang alajilici yan kati na mindra si sali kung nagkakturong batawa iyan nagapag inipalay ng balajilici yan kita salipok ko nasa badyay tao ng chinimimata talasan na sa banar na di aji apang nga mo nagipapalay kapag nipalay mo kalamangan ng indra dyan tao ni Remo Indra gara-gara papalay asa nipalay manang indra niya kamala duling di chalasay na nga nipalay mana nasawa na napaparang ini karena sa hingero ginijalla ni Paleche makanya itu pagpalicia karay nga pata sebenarnya kati mo ni Paleche kikana di alhamdulillah jadi tema kikan di Paleche kita gipilasar pati tamokki kasi lada juga mokki no matung ko pati sirikon tu makanya inyo ipagpalicia na kana ni sini na kung natay pasulungan na pasulongin manragin tu betul kana pagpalicia na kung natay ito isiratang na dongkoki ngiri kapan raka maka mudah-mudahan katingasing na niya kahadir sa ito bagi papalicit dari karita niya sama na nangingasing kilata sekali lagi alhamdulillah kemudian yang kedua tenan tu na cukup pun na karay nga jadi pala cina panikalupay wa yuan Allah Ta'ala surun Allah Ta'ala Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad di palece karay nga nakisalawa apa sa pinapia panapapasan tutuwa nakarati ko pasi sa laki niya takulis si sala na niya ang turuwa takulis si sala na dinagamay ya minjo ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah tayo pasi sa laki mana ngay kiri karay nga katina nagingay rinapia pandar gagamat sa ginapia sindi palece bagi ng patiri kuray karay nga pandrain niya ya minto na pun napala kiri karay nga di palay jero karay ng pasalawat tao na biya ng padoa
Ya itu hebat na salawat kan tuh, nanti anak kuling karena di bawah-bawah nggak ngejel salawat kan, jamaah. Nanti nggak lepas pelajaran jadi tuan dari Allah nyamai kono. Tidak aja na hebat dulu mungkin pelajaran na pemahaman na sekolah na mungkin bagi dulu pun lagi bangmen beri bangku sekolah ya. Tapi pengawasan Allah Taala lompo dia. Ngapa nak kuliah lompo karena tena nale batapuk pangorangin na karaya, tena to nale batapuk papasabi na nabi. Jadi guys ini pangising ngatin aja namanya nabuhe, kapangising nga man to ng batuy. Makanya tinanik terlalu jatuh apa-apa na semay natin aja nale ba may sekolah man ya, kasi naman to kapag po sekolah niyo. Bili ka makamanin anak. Tapos may kwento kang pasikola, tira apa na ito. Iya, pila ni anak por sekolah, ada pila dapat tolo-tolo gitu. Iya. Alelele. Lang na santo. Nakana mayroon na mama, pabayar. Ay, pabayar apa po eh? Pala mo sa ito pabayar bensin man eh. Nakana manis smoking. Nakana man apa nyo? Nakana ipo ko na pabayar, mano ka lang ngasih pa sa English. Oh, manis smoking, bene. Nah to, mga bapak na kuno sarin nyo na paperas manis smoking pi. Ni pasikola kon tini gulay ko may bahagi magen ni pasikola ko patolo-tolo. Pamali ka luro ko na manis smoking. Akam kami karena tena mong dimarka na katena nalay pa di puro-puro si bismillah salawa ulun na ng pasikola. Dari mana jay kapangisingan na sitin na bagi majiki na bagi di patolo-tolo. Yung to nagarata na pila bangkurukat na pila jay to jarati. Basa-basanya di sekolah di luar negeri kamu terima rampung di negara iya. Karena tena mereka ng ilmu na lagar yang purus si bismillah salah. Beda rola nenit tapi nane pelajaran lani mangai kan no purus aban tanah ulunta bismillah salah. Nama pala doang nanti pak matu-matu tongin tuh. Muni na ulun nalalang anak ko matu-matu kita bajikan kan. Jadi rola ko nali batomi-tomi ko sekolah may sibulan rompula mana dia nya di siringan. Jadi gitu tulisan. Kalau kamu matuan juga Malayu na. Oh, sini kita minta maaf dengan anak nunggu nana kuliah mi itu tulisan berarti nak mau tuh beli pada pak jangan. Oke, nah. Betul. Di kana sarjana berarti ana siki baji kay kod. Kalau nenek sa lalipat mama ni kana siguro mana kay jamay ko nas sing to kana nenung ko nenung na tao. Enya mi karena barat ka di pangisenga. Nanat kemana po dengan niunti kalian ni kana jay pakipunatin na barat ka pa naman sa nanto jay bat ka pa. Kupao may mga pangising nga mana tinggi pangising nga perhatian nga hindi pangamasihan. Na imi ni pangamasihan nga barak ka pangamasihan. Ano po natala sa lani bicara ka pangamasihan? Kipikirin siya. Kasi kagigana may po na dyan mo doon niya mamitala sana. Na po natin ka masihan ko. Kasi ito ang ito na dyan doon. Nung niya mong pagkasyan, nung ka masihan ko. Bukti lang ka mapaustas. Biasanya tahun di sini masing-masing itu masing-masing ditanjak ya kan tuh na gini sini ini puna waktu pangan rea dia paling balang dahil betul betul saling pelajaran kan tuh na gini sini masing-masing ini kan jadi puna dito anak saksi naroko belapin dan ya tahu puna doy nga ipakutan nang pa ano la beri balang patay na miliar doy nakapangin at trillion yung doy. Enggak punya tene ni kang asya, kadoy no dijay, kasi aji kan lon no besti. Kenapa kana jay sabak mo na lang retol na ginik mata kana to miliar be na nabiral dengan rin. Ipikir sih. Dan ipikir apa tak boleh naman. Puna contoh aja, ikaw nga rin mga contoh. Nani palibag ko. Nanangarap ko ni Tesla ron bla 50 tensi. Jadi pangamasihan gitu sebenarnya pun nalino. Pangamasihan ibu. Iya ini surbo yang pangamasihan kita masih nggak kare. Toh kalau manjang kasih asik ya buat ini kamasihan. Intinya pangamasihan. Toh tira jauh tuh nanti ini kamasihan rikarai apa aja pakasal dokot. Mana penuluran kemet kin roberan terus tuh. Lari buat bebe. Kasih lagi mata. Ingka pun pangamasihan unan lekarai. Aku lah pemaliat tuh. Ingka nak magreot. Mati nutak lang. Ini di kana tahun raya muriot. Kung tahu juga kan remo. Kung nalataran kiro lang ako. Betul? Injo mina pangamasihan di kunci. Nah jadi temo kare godon nak kigorot te. Penting kamasihan ko karay. Penting kamasihan ko karay. Jadi minjo na ante kamana na kamasihan ki karay kan pale jalla taala ruk nang papasabi gi. Tinabita. Assalawat ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama lagi. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan kamu salawat kan ibangnya anggap panasing sallam bari sallam bat bi Allah taala. Mudah-mudahan kamu salawat kan ibangnya di padongko kangi 10 kebajikan bi Allah taala. Dan mudah-mudahan si kutus salawat kan ibangnya dipalili bat bi 10 kapan rakam bi Allah taala. Amin amin. Ini janji Allah tau salawat kan tu disare sallam papa salama, disare kebajikan dipakabila di kapan rakam. Jadi tegi banjulin je salawat. Nanti ko kana mantong puna salawat kan yaman kang kijinin to baji. To je. Paling utama rek kala mo nagbe-bene di paring contoh. Anjo tanja na bene yang tukasan na patina na racing. Nabanya mi bakra na polis mi na baliang foto na pokonan na racing. Tapi mana pen no racingan te kamma? Ha? Kuna te na barak ka je dong ko dirubaan pang bali-bali di tanja. Ko memang. Gasing kanu kana da puluh bakra na ga mo pamopor mama. Te na jana musti bakra pito na ga. Kan contoh kan mau tena pasaran lipat contoh yang belum palit te pamadino nyo gaw pakuli ang pamay. Bah, kamu na contoh ten natulit contoh supaya mahang kin kanan. Oh, salawa ka pa yung heba. Nanay no riyo, baka pipa niya na pake. Hingga na bismillah, na salawat, na duangan ni, na panapasap. Jadi baka pipa niya na palingo-lingo taro. Pati na niya na mati skincare raw na nenek, nung ipasibat iya ng tulog-tulungan. Na ikaw siapa ni Mary skincare no lapos. Nanti na to niya nilipal lang niya ng pasibat iya. Ikaw, di pa nga besa sa kapag para, ganun pa kita barang natin pa. Jadi dia itu kagak makna ketahuan dari sini. Barakah pangamasihan. Bismillah salawat ini pun suruh mantan ya yang istilahnya Nurullah, Nur Muhammad, Nur cahayana karang cahayana palijea. Mana ni puluh sugi kapan nyerupan tapi Bismillah salawat lagi canda. Insya Allah dan lihat yang untuk pun nanti tuan. Iya, pun nanti pun puluh sugi Bismillah salawat di rupan lu canda. Nanti yang kalau roy ciri kok tahu saya tangan saring kan tuh kalau roy. Ya saya tak 40 lalu, saya 47. Masa bismillah salawat tu urus ni rupa aku balik di sini. Berarti tahu saya 47 dong kok. Iya betul. Barakah bismillah salawat itu. Bismillah. Salawat mah. Aneh kok magaman ni tatena jadi bismillah tinin je salawat. Jadi ante kamana barakatan na sa. Nenek teriol. Kung na garin na, apa dyan napagit pabal? Bismillah salawat. Angat tili-bili-bili. Betul? Makanya kalau tahu pun taci di tidak jadi pus. Apa dia tahu pun taci di tahu? Iya di Bismillah kau nak pintal lu, salah kau pintu dulu. Parang pengamasian. Tak, kau nak tulis kamasian kau nak. Tiada kau nak usut 7 lawar kamu tahu di. Pengamasian nak karena sagan Nabi ya. Tiada jangan 7 lawar nak kandre nak tak kalah. Tiada saya sulut kain nak kamu mana? Bayang kamu nak tahu taci di gini kamu mana? Karena pengamasian. Kamu na canggih ni malang garing apa orang ni papalya nagasiba na balay may doktor na matita chilinya karena mana pa yung hebag kung natin na pangamasiyang teno tumatun dari mana pa bicara canggih kung natin ni kamasiyang apaan na lang tumatun mo sa kanya canggih na pati ni kamasiyang jadi nagkatin yung ubikin ka na puri na pa pangamasiyang bro nakanatun na tinanik pero mana nulang mo nabali na po ni kamasiyang matumati toh pakai salamat lima salamat akhir kamu tahu nuka di lokti ni kamu saya kena nera juga kapan raga papasan tuh aja ane kata ni kajalai saya balik dari sini mirip lele ale mereka mirip iya betul jadi pengamasih akhirnya nanti kalau mana apa ini tadi Bismillah salawat kiro nampak dipakai sampai lipat Bismillah salawat apa ni asur karena nggak kayaknya ngira ini barak aja apa iya dipakai dalam pengamasihan Allah Ta'ala. Ini nih, jadi makanya paingat aja aneh. Pada bagi papa lecet dari karai kan, kibaji kita papa sakit dari Nabi. Insya Allah, yakin dan percek barakan. Kasari gede berat nentak lagi padongkok.
Dibalik. Langsung di mana balik nasa antama kamannya. Lingo-lingo. Sinabi itu gampat lingo-lingo tau doy. Kupon memang. Ano kupon? Iya na gampat lingo-lingo doy karena pada balik lingo-lingo. Sinabi lampat lingo-lingo tau. Lampat lingo-lingo itu para laku sudah sana perungan. Apa jadi kubang na ako sa masandek kan? Ikaw lagi lingo tau. Lingo tau. Nasa bakit mo batu lingo tau. No boli lingo-lingo. Sinabi lampat lingo-lingo tau. Lah. Iya. Natenan to nasala gamay yan kana mulai ko sambayan sa ganun tama de wesiya. Doa nang itu tahu. Kuno menuraga. Cari mana doy di boli? Hah? Ni doangan ni boya doy kan. Ni gappe ni doangan ni dengan alhamdulillah. Mana doangan? Ni boli ginawa bismillah ke bagi baja, salawat ke bagi baja. Kunero ko langsung mo ko pataba sa rahman. Sa pilaw gin samsangan ni satong. Padang paminaw bismillah salawat pa. Kunero ko lapo ganin kawin to yan, singa nagkikulle. Ano man to eh? Ya padoangan na nila. Apa doang? Kami mga nyalo kaya singa tumayo man ang palingas si punali. Kamana dodong kunalampeo kunenedde ko malenta. Betul? Hindi magaanan ni Riolo nini kan? Duangan na. Ikat jadi pangaman siya po, jadi po na duangan dyan. Makanya Riolo nini tersusah na boyan na duit. Hingga alhamdulillah tena to nyalit matitip deh na bo susah na boyan. Kaman di barakah na. Barakah mau dibira sa salat. Nabaca duangan. Ketik sabuta. Sabuta iya. 80 lagi naon. Oke sekali tahu ya. Ang libera sa akal tuwa. Kaya sekali na sing pangadat ka. Dalay ko nang bagi-bagi iya nagutugot yun ay Allah na pupuk na. Dari ko na le bagi palu sige, di na palu may katira sa kantong ko na ni Andre. Tino na jay lara ka Andre Riolo, tino na pabariyang. Karena ko na nabisay na sa dia. Ikaw pangan ko pa bisa. Apa ta? Tino mo na san mo na palu Gana ni say. Napaluka na bali na meron. Ama mo nga panitir ka pala ko sudo eh. Patala ko sudo na gaya udara jadi lubang udara. Nenne sebenarnya karena barat ka lang niya. Dahil ba ka masaya nga? Nenne mo maaf jinne pahinga janne. Kan nakaten ne kunagama ni bicara te na sambayan bawa. Ano agamay mulai tinrong ginataw tinrong nato agaman. Ano na ito agad? Kung meron din nga labang pilagaran ni Benny ilmong gapag ilmo. Bismillah dyan sa lawa ito panghulog na pala, mag-aapa pong kipala. Di, amal kami dyan, bismillah. Salawa. Bismillah kayo. Bismillah to din dyan. Lampas salawa kiro. Anjo nih, ano nung kuasanya? Tutulog din na din mga. Kanamin nyo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu langan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Barakat kialah karitan reku. Kamu man. Kamana gamay Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kamalo di pembatuan ay karit barakat kialah ane dalit kialah. Dali bang kiang ngandre. Batu mati lalang tandre jariasi panerasi gasi tau tuju. Ane kuda nangina nu kunangan bismillah di adoangan di ngandre. Saya nanti burat nen, lupa kutak nantong karena bismillah juga urus salam dengan re. Kutak nami, hingga nggak patah burat nen. Gini, udah lihat bagi ngandre, main tujuh atau main tinro, kutak bro. Kutak bro. Supaya kita mereka anu nih. Riala pun ada orang tahu tujuh di pakandre. Lihat bagi ngandre situ, kamar nih pun tahu tujuh pakandre. Lepas ngandre anda tuh pun tujuh pun. Lepas tujuh boyana balak-balak. Boyana pak rumah. Fakta atau hoax? Fakta. Jadi panggasingi kamu dengan remo katanya maraka na pandodong ini. Saya jadi panggari, kok tidak malang bila jagarin mo. Maraka sebenarnya lainnya. Pun nanti kana kahebatan tak dokang po. Dawa-dawa po, ini ka maraka. Tina. Kalau balak-balang tadi mangi gari. Kemudian lalu di batang kanu. Aku le tahu. Abing kung mulai break pas minat kumain. Gas kita misang. Kung kamu malay bangan, saya patlungan na pisan. Katiya bicara salahnya, kung panguna. Palagi po minat dito. Apa juga?
Kaya sa rago cak di. Set di salon ng padali pa joy. Kati na ko lagi salon sebenarnya na. Harus na kalau dua salon mo boy. Jamaah. Lanjut. Lanjut. Makanya jadi pacapat ini karena pangamasiang boy pangamasan Allah Ta'ala palecel Allah Ta'ala nagipasabi na dia. Insyaallah lo bebarak ke pangamasiang Allah Ta'ala sarta. Nakana naninita contoh na kung nachiling ko to mekan na temo kung kana jugo ko na peka to jugo chat depan na mo jini. Kung na chat depan na tira to na mandon jugo lo. Kung na lo potong depan na lo potong jugo na bantu. Jadi kung na to mekan na jugo cagara depan na mangiwan to na bantu. Mika kung na to mekan na galang-galang depan na pala chamba ni ko na. Kasar dulu tahu kung na galang-galang na mangiwan na lugar pa dali sa dito. Kabato minyo salawa ka. Si Jay jadi salawa nung datang bertanya ni pangamasan Jay. Betul? Sini datang itu pangamasan kasi datang di salawa. Kung napainte na penuh salawa ka to bertanya pangamasan kami lah bantu pangamasan natin na muntul salawa ka. Nanya to minyo salawa ka epan na pangamasan. Epan na marat ka. Ya kan? Jadi ada jadi pur sugi mai kalian bismillah salawat kembang insyaallah. Pada ni anu lambat lagi kalian lambat kali-kali. Pur sugi bismillah Allahumma sholli ala Muhammad. Insyaallah pur sugi. Nampak bismillah salawat puna erok yang amalkan. Hendak pembagi ilmu ni bani. Sekali lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nanya Rena kemudian Hasan Dembani. Sebelumnya terima kasih banyak keluarga Hasan Dembani yang meminta saya datang. Oh, 2 hari yang lalu saya dihubungi. Sampai tadi agak terlibat dari kampung. Jadi saya tak ada kan. Tenai rota mungkin tidak tahu ngerokku, mungkin Allah Ta'ala nagi sibuk tuh ada bangi. Di nampak aku kapan di sini di nampak bibin ruang di kan di sini kurang ruang apa nak eho namo panau ni eho palu memang panai cek panai ni palu ni nanya cek ya jamaah lanjut jadi anda bangnya si gampang tadi nak biasa nih kan uas lawang tah Biasa. sebenarnya mana tamat tuh di kampung tuh konera di sini gak kuliah ke sini kan janjir HPK toh di ketemu ambil di sini gak iya salahnya jadi data seketena data anu Sahago. Ya jadi anda bangnya langsung ke sigapa syukur ke karayan nih. Walaupun malam ketiga kami memang kurang itu tahu pun malam ketiga kadang minta bantu. Biasanya pun bantu ceramah putih. Dan nyumungkan karena lani ku aslaw awas. Mana tuh pantaran kampung pun halangan ini lagi. Karena mak bilang deh, ini Ustaz lawan bela bantu. Dan begitu. Karena masalahnya gak sih tahu lagi nanti nagapai. Cuman nega Taurat itu anak orang kuturat untung nah namanya kejumpu semua jumpu jadi makanya ada jumpu gak sempat deh cek sambil nama jigi ronte mau koronta magin napa pane cerita biasa ternyata ini ya jangan ngai babain main planer ya luar biasa nih menjadi ini ya lincai karena memang punya cara untuk berbeda mantu silatan jak kilangeri karena punya beda apa haji nah turun itu haji beratnya. Nah biasa paham berat-beratnya apa? Nah biasa. Kan sudah dikanan tuh benia tiana parasangan. Tiang parasangan. Bener kok cini parasangan baji. Cini gimana lah punya baji benia lah baji parasangan. Minggu bener kok cini parasangan ricu cini gimana benia lah. Udah jalan lah wartawan teh akan turun. Nah ricu tuh kamu. Biasanya wartawan teh akan turun. Subuh-subuhin nyanyi merah kabar tadi teras. Apa tadi ricu? Enggak sih, jadi kunci dah kamu mentok. Makanya perempuan itu mesti dengar dakwah, apa gak ingat. Tetap supaya baji keberanian, bagi kita beratnya itu. Sampai baji ini, kagak mi, kamu keberanian mah tentu. Nasi Dembani di Hasan Dembani, Bing Hadong. Jo Dembani di siapa buruk kan? 65.
Kurang lebih ada 5. Kurang lebih. Hebat minyak. Kurang 65. Tena mau kapan dalekan ko niya nagasing umur. Iya dari kantor. Dari kantor. Kate. Kira nga to kat na din mo. Ye. Tua sige kiki. Singkam mai. Benar sa krinta kapan to ko iya. Oh, to jadi ko na uli ah. O te api tutuan niya. Dia minto na po na chinikit tao, te tanja na ni siniki. Umuruk dan pakutan angan. Kapag ka nakaw nujinik remo ni tao tanja na to ano man te tutuan niya tao remo. Maka pas kecil mo tao lak kasi nujinik na to ano te tutuan niya to lak la sa. Ante to umuru. Jadi pernah umur 60 tua itu tahu, akhirnya 70. Ini dengan tahu tua. Dari mana pun ngat cahaya India, Korea gaya nak 60, tahu tua gaya. Patay na nak kuliah mana lupa ganti mo na tahu tua gaya naman. Nah kaya hindi mo na to. Kamasinan naman to. Kau tahu mana pun nudi kau pun tahu tua memang to pakai ni ngambi. Pengatir nak popor. Ya, makanya toto ya para lu tadi paingat to lagi. Supaya apa? Supaya nya toto ya kelas sadar to. Kalau ko tamarya pala ke to kan? Iya bisa apa antu lupa lagi toto itu lupa lagi dulu. Kata toto pun agak pali pala gitu, sana sih meru baler sih. Ini karena pilar rumah ini tidak ada. Nah tua mau bawa itu apa? Kau pakai ngatongan tuh iya. Makanya Anel marhum usia 65 tahun kurang lebih berarti meninggal di usia tua. Mudah-mudahan lampenya masih lama di lampana. Insyaallah. Dan mudah-mudahan katanya dengan ne mau member pun minawang kita ngasih tahu kisah lama. Di ini bagian lah sipakinya kita te parang tutup talasa. Di dan dembani tapi kate mamin ne barangan te kama mau member pun neto mengkamana dembani nikmati sagang bagi Allah pasagan salama insya Allah jamaah kebutuhan ngasing di unsadia ngasing di mate sadia jadi katin tumaya sadia to jadi oh pada bahas ini malah tuh jadi akalan Allah tuh kaya masalah pun aku suruh mate. Kau kan aja sadia gitu. Ya ku kana erok ki mate mau. Iya. Iya pun ni kana aja sadia jadi mate. Kan ku tak jadi. Karena sadia jadi. Ya salah tena aku suruh magi mate. Salah dia. Nah sabaannya ni kana sadia wajib ki. Karena mate ya mana penting lagi sadia pun ana rapi. Nah beda tong itu kana sadia bisa ganti lagi sadia. Jadi mana pada ni apa mesti sadia ki. Karena erok kita pasti mati ki. Nagakatong pun na pasti sadia na narapi waktu nanti namanya mana. Ya kan? Kamu ne mati pun na sadia to kinang pabatto kan insyaallah tidak to lagi lampak karo-karo ni mana. Kamu tu ngana ga alam pa sa butar tu maging nyamay kan tidak to ni sadia ni kamu. Batu jadi mana rambutan ngana bit lampay tidak to ni sana-sana kan lampay. To erok magi mo di ngapa paruru te na waktu. Kan juaga na parui magi. Kamu iya kamu to di bang mati ya. Mau paruru ko ngapa pun dapat tu mau lagu mati makanya dah itu nak paruru Allah tahu sebagai persiapan biar kebutuhan ini jadi sikat bisa diangkat jadi mati. Alhamdulillah ketinggalan sih untuk tobat dan kanir juga talah sedang kote ko mati lah ngapa kok kan itu ini kan ngapa nantinya mati mau pagi saja mati daripada setengah mati kira lebih mati atau setengah mati kamu juga nggak mati ya ketantu ni pun nanti mati setengah mati bayangkan saya kalian pun nanti mati tahu bilangan tahu betul bayangkan tanjaan nomor bayangkan dia balik kan yang mati nggak ada mati nur emo kok memang ada rong kabaji di pakasian engkau sahabat baji di pakasian kan tidak mungkin nak kena gambaran uji ini enggak pernah tahu bilangan tahu betul tahu saya nanti nama teror lang dari cara apa kalau napa Pak Nami tengah mau lari ngasih ada. Ulah di bawah lah. Jadi saya kong kanay ngapa naman tinyak mati, syukur kapat jari karena ngatalla sa apa jadi tahu mati. Jadi gandaknya jabalin na.
Nah, makanya berani hidup harus siap mati. Yang harus ditakuti punna mati nanti na bukunta. Jadi tayo mati ni kamalak taboko nga. Ano sabi niya ka? Malak ko mati. Ipa sa din, di ba? Sabi niya kamalak mati ng pati na nirusada. Tama na malak ko mati ko. Ya, tinggal sabi sige, hindi pa malak ng buno. Jadi sabi ko na sa inyo malak. Pasadian di bokon. Toh itu na nikana apa ko gambaji ko kinang iya kuliang irang wasilit lang uboko mate. Kaya kung kanang panggaw kang kunot tinay wasilit na nangarang mate, rugi ko. Boy ko duwi, nubalanje ng tinan dyan matumatu, kan rugi ko. Toh, kerot yung kapag doy ni balanje kulungiran kabajikan dininong niratun salamat ria. Ria hera, minta ka begini na manusia. Toh, kasi niya may marami nila panggogang ng ano tinay ni sing kanapan na kabajikan mo na mati. Ni pamay ko ni pa sa lapo-lapo ko niya na ano ato may petasa. Ay. Pabali juko. Toh, makakada di juko ko. Ini balik-balik na sila juko kasi balik. Nagkakampang lang. Betul. Makanya. Kaya kau ko tadi. Kadwe, kami na di pawang ko. Tuh, kadek ko itu bawang ko din baka, bawang na kadek ko bawang. Ini ka kadwe no, di pawang ko. Ano sesa ko tumboy. Iya nga pa pilak-pilak din mo tumutulong na. Betul. Kaya naman yun, na-repis, 10 wangi video, ano nanimba ko. Le. Nga kami kung nagapa mo, waktu namin ni Peperana. Oo, kari. Ano sa imam rimbola na lami. Oh, yung pangugang kamay lang tino hirang tulungan. Sa hirang ko ka. Panurugang bagtigi, may. Ni ka nagama, tinapangajar na. Ni ka na nene. Ano tali pa nagogan nene? Ikaw nga siya nagtalik-tali yung ipalit. Panya mawala bato niya kung sa mama ko didiri pa niya man. Ba't pa doon, mga majin mo linuturo, lapo-lapotin, nakabustunan na naglabi. Inaranan. Pabalibera sa akin, ram ni Carlo Bayar. Inaranan mo si Jaya. Putasan na naman yun eh. Paling kayo, mapayin ko na nun, inaranan na pabalik putasan, inamali mo ka. Landa sa tunga, pila-pilin tao mati, pila liwag tayo. Pili ni Pupus ada 2025. Berarti Pupus yung umur masih tahu. Ano pilih ko matin? Tuwa di mana? Ano na mo sa umur masih tahu kan? Bakto ang ka, pila nek kasi mo riguro kan? Siya nga pa na pila tak liwat kamu Nakikong rito itong KSD ko doon ka napa pada KSD ko loong pumunay ka loong pumiro ko KSD tinggi may ano tarung kami ni Chini. Kanya kan rolo tinggi-tinggi lai si kibuk rolo gambar aku rolo. Ikut na naman kita kapag jari nakaray ka. Nakana mo guys singagaan ko percuma jaga kau gambar balik ako ngunjuk kota. Kalau may nga palibot ya. Nagana kati batong gising amalan sentu. Rolo. Jadi gua pun nanti may tampole iron to mo may malan sentu minawa. Jadi singkat cerita, narapi may malang ito, hindi to, anak piti-piti. Kilalang taon ito ko sa Loras Sinapang. Internalo sa Loras Sinapang, sa dalas sipit to. Uga, island. O, sosua karong. Bila dua. Nakkan yung karang may nga patawa, malang sento. Para sa arangki. Kasi kita nga lagi na i-e, nga talpak kami malang sento. Ano sa nato, nga kunci, apa ka na? Malang nga patawa. Piti-piti na. Batu naong, nanganandun di balik nama. Kami tahu nga pa rin, nandan dapat jackpot. Ato lang may jackpot, tahu na. Bayang, kung nabela, kung nambriyo, kung napala jackpot na rin bos. Iya, may nagpatampo-tampo mga kada nakalansin. Kala pa mo, di sisa. Kala ko, dala. At jackpot niya nga, tera mo ba ang iba? Genggo. Kung pasusumani ka pa na. Ano ba yung nalijampay niyo ka regosi? Ano po po sa padala? Iya minyo na bangga-bangga kang nasi. Teman tong, ako na naman niyo na lubangga. Ba't tumari karbosi men po mo? At ito mo. Yang men po na ito
Banyak. Bukan aja apa yang di zaman nih pun. Ini tayang sampai lima mami mani suara nih. Ayo lah palapok di semua. Ini lah mani foto nih itu palapok. Atau orang nampu kada bisa salah kaya lagi. Kalau bisa ngabalansin teman-teman. Atau mani sih setahun. Ah, sekali na ram na bola puto ni lalang lapang. Pulik patasan. Nah kan memang hebat. Nah kunci ini bukan dari sini. Kutuak nasi ni pala tua. Satu kaci jembatan. Oke tu bola mata pala. Satu kaci jembatan. Pas relu kapal. Ini menjadialo kepada pelajaran mana rialo. Tena tahu lapar katena pala pas itu panrelu. Kacina. Ikat ni mangkasa nagalit dengan bukulit bola mata. Apa jadi cincin. Jadi mari tahu pala pokat keran nuncini kira aku sudah dengan Cina. Anda tak balik. Cina ini saya anggap padu ikan kira aku sudah. Kayak balu mami kat kesim pala pokat. Otak. Sadar aku. Kalau betul-betul lu Cina ya dia sadar. Ini pak kotak lu. Anjari ni doa anak Cina yang oleh yang kan ikut tak dengan jual tu Cina. Baba, kenapa baba tembak-tembak langit? Tahu? Nak kan namun di baba hanya kan Cina hanya nak saya ke saya. Nak saya tembak-tembak langit supaya langit terbuka. Turun lagi. Jadi itu Cina ya memang bila jaya apa tembak naik harapannya bila jaya dan lek atau labat tua. Diterima doa ya lah anda nembak balu mani. Anda pumami doe diterima doanya. Tembak-tembak langit terbuka langit turun lagi. Ikat dengan turun. Tena tembak langit turun lagi. Tembak langit labu lagi. Apa? Beliau raw dibardukan dari si tamat. Tembak langit pujuk di mana? Di lapor. Dari apa? Tena tonya papalecek, tena pasawalan, tena baraka, tena pahalan. Doi bawala busuk. Nak kigo kada puna nek mangka jadoe no anyok matu apa balik kiti. Bawali kiti pun na tabar tawa. 10 kayun na kiti akoso. Daripada jadi balik juta. Bagingang kiti. Nang penumpal lubasa. Nang penukiyo gini tumat-tuas sambayang isa kanan may bala rongan reganya dalian na di akhir tahun ini. Barat-barat ka gimana jaya-jaya dali labat tu. Mah mo kong kiyo kita nga dari bala no kiti. Lek batong nga na doakan ko po. Oh Tuhan. Jaya-jaya daleng nang napatan na bahala. Mudah-mudahan tampolin na kiyo bisiging nga kiti. Dari na doakan jaya daleng no. Na doakan ko la buyong urong napatan na bahala ka rin gasingin na boya-boya. Karena nu basol itu betul. Betul betul. Pernah jadi anu balap-balap apa toko balak lebih tonton. Betul tonton ya. Apa di sini? Katanya nak tembak-tembak langit, tembak-tembak toko balak. Orang sampai kena bombing, kenapa lapor apa? Kalau si rata kan akhir tahun si baji kemudian bombing, mana kamu tuh nalapi pas si baji kamu nalapi. Nabi baru sih kan lu salon. Kaya nak lapor di tumpok bala, natan tu may gorang. Tenang kan lu kalapor kita tumpok bala, nanakan oh Tuhan, panjangkan umurnya. Tidak mungkin lapor di tumpok nasi, nanakan oh Tuhan, ya kan? Mudahkan rezekinya, tidak mungkin. Oh nampak lapor anak-anak dari paya. Ngaku masih pamanakan. Dikaji lapor pamanakan lo jadi sumpah. Ya nyelongannya pun akhir tahun na saling pasumpah juga. Jadi kau awali tahun dengan pasumpah. Wih, bantang banyak. Ini nih, kau aja kira itu ulang dari itu aku datang pak kalau kalau boy hotu. Tahu dengan kaki. Ini alam palecek.
Anak-anak jadi lagi pun ngelak musuh mendatang. Buat pegang kalian nanti deh. Ada kakak ya kok. Ada si kande. Tidak tuh dari sadar. Kok kata kita tahu nama mati ya paguir mana? Sebenarnya tidak nahara kan juga maya nih kan. Mubasir ya. Nama basir antu anu agak nama setan. Hotel batu-batu nanongkos. Ini jamaah sekalian. Ini saya ada contoh nih buang kakak di karagama militar lah. Laki-laki pesi mati ya tidak tahu bola nera mati nih pagaman. Saya nanti nanya di bawa nama ilah mesti pada. Harus nanti tidak pesi mati ya nih. Tidak aja bola nera mati sidak kata. Banyak sidak kata. Ini sidak kaya luar biasa pak. Dia tahu mungkin tidak pernah lihat bang itu sambayang pak. Salamat Allah sana. Mana nih Jumat talik pak. Main lapas talik pak. Mingka pun anggap pada sana mantu bagi nasari. Nailang ngaseng di akhir hidupnya anggap hidayah ni kamasih di karai. Kan lo bentuk te pahalan sidak kaya. Lompe pahalan tu sidak kaya. Bah. Makanya banyak riwayat, banyak sejarah. Preman dijamin masuk surga. Ahli ibadah dijamin masuk neraka. Karena mungkin preman mungkin dia tahu na baji irot punanya bamba nak tidak pernah maha. Si kalin na maha akhir hidupnya bau baji miri agamanya dia tahu mempersidahkan oleh balalo insyaallah masuk surga. Karena tahu samba ya kalian na jina baji. Lepas samba tahu lepas na pikir tahu salah sikit dia untuk apa nak cini tahu. Anak keraja mas samba. Hah? Terus si na cini boleh naraka ngasih tahu. Ini bahaya ke bawah. Hati-hati. Hah? Salah 80% tu agamanya, salah 80% tu agamanya hubungan terpalang tak tahu. 10% mereka raya. Ya, mana bajik tu dikarai kagak kau di tahu, nak polisi kan tu karai, kau pun memang. Ingkap pun bajik kau tahu, nak masih pun tu karai. Makanya kan si tahu aja ni bajiki, dia nak jadi bajik dulu di karai. Mingkat karena jahai tahu ni bajiki, nak masih di karai. Bak hidayah. Yakin man. Apalagi pun abadi ini memang kira-kira sa gamparan tak. Makanya itu terus sidakay tuh luar biasa. Pwede ko tak nakikiri nga tao paling susah kung nalamat niya wana sulong. Tugi din. Tugi. Kula ni bunti ka. Meron kang sino. Gili mo. Iya kan? Nakalagutaan na ito. Nga pa na ito gigli ka. Kung ano logika mo, bakit? Ano lagi doy na nagkasul? Apa lang nyaman? Pikir sini. Duwe na lagi kulo gini boya sambil na. Narakasul. Apa lang nyaman na ni pasul? Jadi man. Jadi yang tu tahu gigli kan tu kan. Kena salo ka mat tasang tas pisok matanan sa mulamat. Kiniting. Apa? Gini terjolo. Hah? Puna bicara agama tau. Lagi tau may pilajar agama. Nanti na jay pacara mo rol. Dia tahu si pagpagahinga. Jadi tu baji ko na. Asabay tau ang hindi kan panyere marigarayan. Balik ka malinya. Mika pun nalamati tak muri. Ha? Natangkasi kalin na. Amo di kipasang baji. Lu magisulod nyawan. Saron ni galit daw itenan. Nga pa nakaman nyo? Nasa batun na kabaji-bajikan. Tena na nakana. Gue lolo. Siapa lo, siapa gue. Tena pake. Pukul na niya kirinak ke. Nagtomong tuligaw. Tok, iba liang kama doon nagato, pwede na ito mo dirinak, kinito mo dirinak. Batong ka na riolo tawa, pwede niya alon ni kanre, sama sa hamon. Jadi ka nero kita na kalon ta kaligalit na, pwede ito riolo. Makanya papinana gitu ba niya papa na paluy. Apalunan to, apa-apa hanggang panagaw mo, pipala. Taan ito piring. Iba ni sa aren motor, tirato na lang motor koso. Musti niya po niya. Kama niya riolo tawa, si sari-sari pa. Iyan ni najagain ngayon nakakto nyawanan si sari-sari. Sarang tali juku, moteri bonay ganga. Sarang tali ganga, moteri bonay juku. Bonay tali bomba, moteri kopi langit. Riolo. Kung natin na pagpalasakan ito, riolo na nisan. Nakarabon ko ng pamanan ng mano na. Mungkot ko moteri. Kan natin na pagpalasakan ninyo. Na napapuyang, irong patetaw kayo ni sari-kali riolo. Iyan nyo tawa riolo nyo, nagagain nyo pasisamungan na parang na tao pa. Jo? Kamu ni beda nih. Lele. Nakalay ko na tampak paritong ko. Perasaan na gimana leang ki. Ang saging mamo rengon-rengon ya lasunana. Ang mana kasipilin niya nato si ganang ta 10 lisir lasunan. Tas sa redusun sa mora. Ang tali pa ni sini ko ni tumisi.
Nomatin ko kamay ni malak ko kincing. Berangkal lebih tahu pamati loro nanti lebih besar. Tinana mga juga orang pun masih setengah menit tahu mati loro. Kata aku orang kiki kau parak kaki. Pakai. Ngarep kau parak. Sopel lagi jadi apa ya ni kai. Ulong potongan yo pak. Anu lang tanggung jawab ano lagi pamati tahu loro na jadi. Ya kan? Nakana nabi apa nakana jauh sikit itu pasangnya ngasul anak magasing hari anak nalatin. Ya, itu contoh. Betul kan pun mau parak kan tong batin aja nusar, betul sama jangan tahu sisi tahu kan. Nen Muhammad. Ya. Misari sa lang ta le. Tambahan nang nako ya pun tena ro bala. Ya juga karena pindangan naman. Tayo pa nung bala sa. Boy mo tama. Kung naman ta. Nangataw pa betong ngira itero na pumunta na mak. Nirang ng mental di uku, rin pegangan. Terpas main pangalan pegang. Jadi sana pegangan, karin panra. Nate naman to nabala sa kapamuna yang naman to tira na but. Kajak ko piring. Nga pala niya tahu panra kan. Jadi ko na cak ko to piring. Coba. Mana po yung baju rokok? Baju sujud mo? Aduh, aku berlepas sampai, oh Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Nah karena Tuhan apa yang robin na ko? Apa yang robin na daw? Pero kung ampuni ng project ko to. Tama na ko ampuni, ko ampuni ko na pili. Hindi bahayaan. Kung nakaraya ka ni kadosay, talumbang ni ko kapang sampai taha juga para pamupur na pamupura mo. Iya, ika pun naparan no tao no kadosay, waspada ko. Ya itu tao bilang gini mati tin nero kina pamupur. Niyo gila bulak buat, iya bahaya nyo mamaya. Makanya bagi parang tao. Nene. Di jamaah? Ini sampai balak kisi natutuloy. Kaya ito makasagiyan sampai balak. Mangkana yu'minuna billahi wal yawmil akhir fayukrim jaro fayukrim doifah. Letalan kana ukuranan tu pun naman nasa tapak kuri karaya ukuran tapak pun naman nasa tapak kuri karaya tapat ton kung kanania alor riboko bagi ki sepe balano nanu bagi ki to ananu batong kana mano ganti kalen do bagi tapak mo nangoro kan di bala to pana tapak ukuran kau berdosa kepada Allah, Allah bisa ampuni dengan mudah. Tapi kau berdosa dengan tetanggamu, tidak semudah yang kau bayangkan mesti. Hati-hati. Coba, nanti bala. Wate karena ketutuya agama. Kaya kau na mungkin nulak lambok pangkin na di kali. Kasi natali pangkin na ikaw hindi pangirok pata. Ito na kan dia pun na niya apa-apa nulamon di kali nung natali pangkin na kahit ka pata, balaan mo. Jadi ko ta na ngapay. Ero kaya msuro pala isang iya to ero kaya nga rapon na. Kung nakanibalian tayo bagi pala sangin ako ito rapon na dali. Kasi tayo na naman may pikiran. Tata naman nila nakipata po ko. Yung kaloron na kami mato. Kau rapon na dyan na laloron na katinreno. Kau teman to, nacucu agama ano ka. Ikaw balot tayo parang pinagkinari ang laloron na. Pre! Nung ngayon na to, kau bahagia di atas penderitaan orang lain. Ikaw kaya yung balitay, rasa semua na parasa. Alin ay. Kaanre na ay, tao dito sumo na no. Ano ba ma? Agamatan nyo, matitan nyo na ba kayo nga? Karena ngapay, yan asin minyo. Pakbutihan na sambayan nyo kamay. Ito? Ngapa na disuruh rokok, ngapa na disuruh suju, ngapa na niya barisan lalalang sambayan. Yan asin minyo, di pa. Apa nih pantaran bersambayan kulit kulit paman ipun rasanya guruk kusuk di nampak pantaran apaan raja gue tidak mantuk kelupaan betul masa ia menjawab assalamualaikum assalamualaikum makna ini salam mengasih kudu meri kanang ku salam mengasih batu angka nanti mau gue pandra kita lu gue tuh nggak salam mengasih kau tahu nggak assalamualaikum assalamualaikum batu suruh lalu balik kali tentang ya nanti dia may barisan lang na itong sambahay mo na naman. Kaya, pikiri siya. Jadi tenang itong disurubaw ang sambahay. At sambayan ki, nituli ang sambayan, ninting ang sambayan. Kanya ninting ang ipahami ng paniaman.
Di kana mo salat itu tanha anil fasai wal munkar. Sambayan mo itu lang paligo rin salaya kung pahami mo. Tapi susah na pahami mo natin lugaw kay Rod, dari gaw kay Rod, tingin ka natin maroon natin pa sambayan ka din na pupahan, pilatin mo tiya. Ba't ang kana? Kau salat. Dari sekarang sambayan memang yang ka sambil dipahami. Kaya ini matutungkol ni Rob din supaya si hargai parang kutang. Oh ini matutungkol ko ng sujud di supaya din mo kutang po may parang kutang. Kamana pa din tinggi pangkat ni sujud to niya. Mananan niya. Itini ko na sujud tao to. Mulai bupati, kadis, camat, desa, lurah, dusun, RT, RW. Punna namin to aban na lantai amin to bana. Tena kana punna masyarakat ya rapa ke bana. Punna pa lurah setengah rapa ni. Punna pa camat tena lantai. Punna kadis naga sigede. Punna bupati pinoa ni. Tena mesti semua rata. Berarti di hadapan Allah kau sama. Sama jawab. Kau kalau manyan tugas yasi pun sujud pun rapat nasi. Berarti kaya miskin kau sama di hadapan Allah. Tena tampon. Cara dik, tatina cara dik puna sujud namsam. Ini menandakan tinggi kulit tampo-tampo. Jadi mat nanan jo. Ada gambar-gambar ya kan? Kan juga sambayan na pakai tampo-tampo. Sambayan na to pakai tampo-tampo kan ni. Nanti kita masalah sa tina mari masih. Nakanalay ba? Tanja na nga sa mga tanda na tayo tao. La ilaha illallah. Lagi kay mari sa panrok ko sujud. Pun natin ano nga, mago pa uwang ka na magi sambayang bahay. Maniki, pun natin na dyan ang kulinig yung sanang tomo ko na. Kakano, tiyang lang mo natin yung lugay para siyo. Betul? Apa matu-matu sa inyo, tiyang natin na ito yung lugay. Pangurisi. Pun na may manuka na sirata yung mahay, mago kaya, hindi ka na bagi na ito ka din may tong sambayan sa akin. Nga ka maharap. Sang minyo lupag ka na yung hasta. Tantra na nga sa ito muna tayo tao eh. Tao dyan sambayan yung ramon rakila. Yan na naburong yung tayo tao. Nakaya mo ko ng panalang ikat tayo di taon rin mo. Nabat to polisi na yung rin, marang tayo ito taon rin mo. Nalanjak kali ko na bebe niya. Kakao, napapisal lang sa bayan, tinanagtap ko nung ano doon, may tak. Isuro ko ito sa bayan, sa bayan. Ha? Jamaah? Oh, jamaah. Ano pahinga dyan eh. Karena memang si pakapaghinga ng taon, bitaw na Diyos, di. Jadi, kama-kama na mulai pumanarapi waktu sampai sambayan na pag-imatnay. Di. Bisa 5 taong ala dyan na sambayan, kiniyak kang ikitantasin na si kuto pag ka na 5 ko ka na. To? Nagkikamasiya nga, barantena mo na 5 ko na sambaran na pipis, sambaran nal, sambaran nal. Ito naman tamo, ama hindi may. Wala tayo nung dati na. Hindi may matumatun na yun, ni Bisay, may terakin na ni Bisay. Tiago di Benjolin, nagkukupawan. Yun. May tulad ito na mantan menteri agama, ito na ni Borgol ko. Ngapa na ni Borgol yun? Digan, nandabendoy hajian, ano? Kakano? Apaan na yung 5 na Bisay ito na galing sa bayan din, naman na doy haji na lungan, naman. O, tiyan ko tayo na sininyo ka na Bisay 5 na sa bayan sa Barnal. Ternyata, matahab ang ikanan ni Tena Japan na namaknain jadi sambayan na rin eh. Kamara doy haji na luka mas. Ano ba? Contoh ini. Tena ning mahal. Ini parang lumantun di pahang kamay. Di? Jamaah? Oh jamaah? Makanya bajigi parang tao. Palagi sa pibalata. Nabitan to na naganangapan ang pibala kasagan to anaya. Di parito yung ukuran karena ingat. Mana bahaji ko kung pumaray. Panero ni singasli nung pipala ni butaan. Dito? Kagasin ko bahaji aja mari kampung na tahu bahaji nanti. Mana orang pakutan angin pipala. Kaya itu ngasli. Tago na pantar ka modus. Kamataon niyo din nga naburak na sa gambayin. Una pantar rambal na mari parang nataw bahaji. Iye. Tahu kali bahaji na kutaan na yung burak neno mo na bayin. Ngapi na neno. Kasi nitaw niya ka na iye. Muna mari burahin apa? Ba? Tamataan yung duguran na yan.
karambala tu bajina. Iya, ini mari balak na disipit na dunia aja. Dari asli nanti yang paling dekat. Betul? Yang paling dekat. Pokoknya punya kingis segala tau baju tombi balak na udah. Masa balu-alun. Nih, itu na agama ya, bajikin balak. Dinay tao din na nasingayin balak na pertama susah dali. Kan aja nanti dali, tapi agak susah nak peragap dali. Masa babel lebih boleh dali. Betul? Jadi, aku nak balok-balok kuno di balak, nalang yang balik. Masa yang tahu bir sih nanti balak. Pasti mengeram di laba balok-balok berarti susah sih. Hah, tahu dah kalau tu. Pasti susah karena bel lebih boleh dali. Agak dia mau nampak saya bombe, mungkin agak berat. Satu lagi dia nak kaki kamu. Pada tentang dia kalah nonton buntut tu. Ada kau bawa anu terusan. Jadi itu toksik kamu nak bayar sampai balik lah mau dinalek. Sigaret nasari apa-apaan na, cara jawana. Yang kedua, lagu murutan. Nah kalau kau bawa itu nak mati. Di balak tu, dari mana mati? Dia kalau saya ingin nak kau bawa. Tidak mungkin dan kau mati main dari Parapat atau itu Jakarta Lampau. Kau dari Jakarta Mas. Betul tidak? Itu nih kalau tulak bumur tak mati kita kalau saya itu kau bawa. Tulak bumur. Jadi pernah tahun di balak kalau pernah tahun di pagi, berarti lah bumur tak kau pagi. Pagi kita kurang tunat tanda sah. Oh pagi. Kapag nakakataw di balan, taglo, no, kung pandasada, kamati mo, pero pandasada jadi ini kamalak kang kamayan na nasawaan to tawa, tergantung di sifat ta, menabajik kita jadi tabajik, menakodi kita kung ginajag tabajik, maka baji kita wa, nalaku murut tak kong baji, mengerti? Yang ketiga, kung nampik balat, tinagang bombe, Rito si Bayay. Toy mati ya. Una tonjonya mari Papua no gang abes tidak mau kena gandra ke balu-balu na belen. Anggal sing ngong kusuk may ponero para pangras. Ika bonam bi bala una taglong wala rona, pastulu una na gandra betul kut. Betul. Itu na tinggi kulang kana lasi sarapahan berarti bala tati alamon. Una no sige ita niya. Sana ba na? Toh? Ini mau mah. Lama-lama mag-ipay garis. Ang tawag isturo apa. Sama kan yung punang lolo kasi yun. Nampalolo tatapang. Kapon na bang bedo nga si Buntulo. Pasti tak konti bango-bangon. Tak konti ka siguro. Tak konti ka rin. Ano ba't kumain ang matulog mo? Oh, yan nga. Una parang lalo, ito parang ton. Naku na nagampas ito. Mana kita tatak. Gila. Ana, ponok si tolo-tolo. Opel yang karatuli, pa. Jadi bayangkan pun pilih mo kasi alo si Buntul pilih mo katagan. Napirangan lo ko na tensi. Stroke. Apa? Nasulot ba ang ko sa lapas dito? Lamban yang dibala takkan. Ano dito? Kasi tawanan to lupa. Nakanarap na chini ko patuwa. Tanto po, chini na patuwa. Kama niyo ka matao ko tolo-tolo mo nang dipala na ganun ako, di ka magam sa tolo-tolo. Kasi di sa tingin niyo tannan mo, ikaw lang yung magkalan chini ka. Ni kana si mo lagi situ. Nakano ya marunong sulod. Paano ba niya katoy? Atang muna kasulod niya marunong. Napali ka manta mo na paganinyo ko na. Jadi kami ni chini ikaw di pa nga bombe paganinyo ko na. Go. Kaya naman yan dyan ko na balik ko. Ate mo tumatulong niya peser ka. Sekali. Jadi pamarin niya masih sama salay sa pipala. Pamarin, bakit napasawalan? Napasawalan ng pipala. Ba? Oh,
Lagi-lagi nih belajar maya mo ko magir ang bibalat tang nagay mo na tap mo digan ko. Jam ko kurang ate. Siya anak ki bombe de mo na sa bibalat ki kaman na kunero ko bombe binabel mo rin man. Ako rin papuwa ben ng ustad ka. Una rin ni anak ki bombe do na singa na ba ni. Sa kagi si bombe po na bibalat ki kaman na dililiyan ko subong tulog diyan. Kaman na jamaah. Nes. So pasikan na baik. Sikan na baik. Jangan tahu ngahirin di balata, na kita baji-baji, kemana na to, na doakan, orang hindi kan jauh, na boleh ganti pengumpus. Tuh, ikaw ko na bombe, naman to ako. Ba, jago to na to, gero jago na chini, karena sardi mako. Pero to na gero ganti jauh. Dia cuma ganti jauh dia nggak laku. Kalau tayo ilan yung mga raja, ano ba liyan doon ka? Pero nandiyan dala pasti ka ngarasan na. Ang tama na ito ba't pamantanan niya kabombe? Uy, sorry ko. Kante na ito rurumi ng buwan umamangan. Kami ka lang tulog. Kaya po na ito, bakit pa kayo naman ito? Kinasari si Semanga. Ay, paparang na kasing ilain to sa ring ang muno. Ano na po naguchili garin no? Ay, parang sa ring din eh. Ika, nasari sa mga. Ay, ito guchili garin. Masya pa to. Lu sinichikalin ko nyo? Sa ring ang ito ko garin ha? Na mana ko subang beren. Ay, dari kita dari kita. Kan jalan sa ring na pumanak mo sih. Ay, dari asaman. Arti yang kata apa nih? Yang harapan nih, nagasih. Kung naman medyon ng puluhan, ay kamu sari dulu tabang, apa lang na uno ba tahu? Tabang. Jadi ya jadi gua laban tuh dia kalau mau dikandreawa mai atau mau dilutin. Apalagi kan ada banyak, mau terima rok tanya-tanya mami kabaran nih. Pangresto. Kamu kan dia pun nasa tayo baji nyawa naman ito. Tuh, tidak mungkin nadoakan ko ng pala. Pagkaman ito baji nadoakan, Allahumma anta safi la sifa la sifa pala. Kati patulong garin ka, kata to di pangarigar. Pero nasa rin nagasing-gasing, nadoakan, tumutubahan. Ano dia? Ang tibalak ka din. Ta? Jamaah? Oh, jamaah? Jadi si salah-salah sampai malam, boy baji ka. Kung na boy baji ka. Kung na si gate din ya. Karena ustaz, balik si kakak. Napalit lagi kali ka sila mo para pas sa mira na tambahin tu pat nanatan kasih. Toh, selamat ikaw. Ngadi selamat dia kana iya. Kamanan tu napalit kali na na bumi bala. Dia itu pila sa para sa kagatambahin sen selamat. Pas sa mima na balikong nabarasa niya kanto. Nakananala mantenak ko na nalip ko na tampan no. Namana nga pa po na yung kursus sa dansura. Kahit to kali ka napatan to. Toh, pas sa mima daripada selamat yung beser mo. Toh, salah siguro tinanggap niyo selamat. Sa pamparatulog ko. Kaya no, pas sa mga nabarasa niya kanto. Bukan may maran to po na yung kurang motel sa sura. No ka motel. Kaya mo ka beser rirong po na no tasirata ba na beser. Pas sa mima nakanlip mo na selamat. Kasi ang gina po si tangameter. Kaya lang ko na nabangungin pa. Tidak mungkin. Ya kan? Ikat di mana tanah lagi deh. Tuh bangungnya apa? Enggak pernah sigap pa jago yang palit ikaw pa emosian tuh sigap pa jago. Yang palit kali ikaw pa laruan tuh. Dari saya luar. Udah kali na sila magpasan to. Yan. Salat tayo tama para kana langsung yung tama di sini nuna kali. O sa rin dulu to. Kali pa uwag ako dahil keluar tampak umali oh. Iya tahu kemana sih itu kali ngasih. Kita pernah sa rimala yung nakali ro. Kaya dito laban-laban ang baras. Para sa imali, ikaw to yung kali. Diyan niya. Ang kasingkat yung tina niya na si Rata ni Pasisalan. Si Sana. Karena ka may lobo linot. Nakarang linong kutina ito na. Asnya itu surat. Siapa dan luar anak itu yun. Paman di ba? Kita mau bata-bata itu na persoalan ang pasiratan ni Pak Bisir te Pak Bisir. Ini si pagkain. Jadi bala kan ya. Apalagi kan si Bene surat nih. Iya. Karena kati naman to lagi tapos si sini. Album. Ah, dia
Nakana na ini gari oh, punang rimbolang bulan niya, jadi jet ko gawin niya. Magpantana po na, laro bulan niya, kau sa jadi. Ayan. Punna bay niya rimbola, kau jadi jet na si bulan niya. Jadi tena na parangan niya no, karena jet na pepe. Toh, tengok kana rimbola ini ya. Ikaw jadi gas, ali. Pila ruwi. Nang pagubong ko niya. Kung nalaro binenta, kanang. Kasi galit dia. Jadi, masabak ba niya ito po nilagangat dia. Kaya nasa urong na ito. Saya rin ito pa balik na niya po na korong-korong. Sanang. Kaya na rin ito. Sanang man. Sanang man. Jadi yung pa balik. Kanya na buntul. Ako, nga naman nga eh. Kaya naman na doy. Nga naman nga. Sanang di. Kung natin aja balindan tuh, itu aja sudah kong karena lain. Jika kapan di Bali, tidak jangan tuh bahan. Bahan memang. Bayinya tak kuliah nih wakia. Nasabak tuh bayinya yang tuh bahan pak biarkan. Anu tas settingnya mana tuh? Dia bentuk kain nih. Aku lihat orang ini kanan nunera lasu. Kung meron kang test ki, tao meron kang test ki, kaya mag-ibay-ibay niya. Kaya kung nagpikir niya bahan na, kung nalapo-lapo yung sumpah. Kano ta setting. Ikat tentu, at dia pag inapaparit ki bahan. Jadi kate, tinanalancar ba dito mga dia, kita ninaw-naw, napasin sa muna niya. Ako na ba yun eh, ano ta setting ito? Kung na salamat lapos, ada parapanan. Kung na kau naperuang ka na sulong, iya, sisa ko nga. Dari percuma Pak sanang kita sanang. Nakay pay kan sanang di. Dia kaparannya benetan. Ya kan? Benetan saya benetan kalau masih betul moro-moro. Ini nak ketika nalak moro itu gue wai. Sanang. Kuna sanang may manjur ngapa saya. Ngapa saya nalak. Ay dai bahan nanti. Moro ko. Akka bateng di benia perlingan ngapa saya namepe no. Ngapa sini bahan na. Kan tidak wai. Tawanan nyo sa bersumpay. Paano nang baca ng pawi? Tena mo ko lang hewa, kana mo subahan ka. Mana kayo ng paripahan? Ya tena mo, kano lepat tas setting. Andiyan ba kayo natin, kana imang ang nasihat. So dahil nyo pa sa bansa ang panabo sa munan na lugar pa sa miro lalo. Ang to sa kanyo sa punagpagan mo. Paano yung jawaban na kakatiga. Kapay mo. Kana tena mo doon, kulay moro-moro wala ko sunod. Ay ka pun sari-saringan na pepe ka ng panusirang penggas yung ano akan ba na ano yung teknik pa iya palalo biro moro-moro benay palalo biro apalagi nga moro-moro ka kamay nga pag natin na pendoy no tela puno lapak ko iro ano si man tuloy benay una tira na kana doon pila gasing to moro-moro iya anto benay kalalat to iya ba, kilaktin na din ng kilagasin, kasi yung marara. Ito, jadi, hindi sa laro ang balaan nito. Kan na bay, buhay po na, laro sa sexuality na. Kamana niya ba benita? Siyal, dan kita ima. Istri mo, dari mana pa yung nukurisi benita? Tatakot talong niya, karena makun. Dari tena aja harapan na niya, nga beser benita ka makun. Katiman. Betul? Ay kate niya, apa to? Nang gapapaswala lang beser mo na ano na iban. Mana niya apa iban no? Dari apa niya pa beser ka naman? Pati ka nga isang palaro, suali tena. Taka mamantao niya sa ako na pa dagi laro mahay. Ne pagpaginga din. Supaya raw lamati niya mura ng doa. Doakan ki. Raw lamati mura niya bayin ng doa. Doakan ki. Hindi mo na sigurisi kita paparamati ki. Sa sige ko na ba ni mate na paboran ni Balde si na para nang papamati. Ayun to. Kaya mate no na doa kan pagbalikan ni sa tulog tangga. Nagukana. Oy, ba di ka niya paboran ni. Man niya pa benen ni. At talo na peser niya po yung tao pila ko parumbo ba gas kana iya eh. Nga pa ni burung ni pendri tao na gilasan ng kakka eh. Sama to na disari hadiah kapang puna pandang. At dia. Nakita ko na nagtuban ragay ko nga parang paham ako. Ito yung hadiana. Mana, may ko, tinisang papiana. Kada nga na panang ko kaya na marusero ko.
Nolek begini mungkin setiap tahun ada juara satu kayak tahun ini. Dapat televisi 150 inci. Agak pokoknya sambil nak pupus tahun. Mereka anggap ke televisi. Ya sekali apa-apaan pengurisi. Jadi saya pakai dia sifat nangai dia sampai lalu soali sana. Tidak tu bagian kah? Kamunya. Pentingnya di ini jam. Siapa anakmu? 7 ya. 7. 7 nak nah? Iya, 7. Iya betul. Kapal, oh siapa Andro? Iya. Oh sabungan sih mana pada yang mereka mak. Iya. Ya. 7 ya sih. Kecuali nih benin ya, tenan kuliah nih ranking jo anak anjure kan. Karena anaknya dembani jo. Tenak nene kami jo, enggak puna burak nih mau terak. Mana pintal luan bayi nak bisa ngasih nak nah. Ya. Siapa nak anjo. Mengerti? Dari 7 nak nah. Iya. 7 nak. Oh jai jo, kalau banget puna 7 nak. Syukur. Jadi siapa mintun nah? Anami. Anak nih, nampi anang. Ya, saya ada gini. Beda yang apa pernah 7 anak nampi anang itu biasa. Cuma itu walaupun 7 anak nanti ada pemintun. Ini warna lah sih. Tapi neto untuk kau haji dalek kali wajib nak 7 mintun. Dalek na to. Lalu ka pakrisa ni sir. Nasay kau ngatur ito. Mana ba niya ako muna karayin kiro? Kan 7 dalek ka mati ano le bater. Mana pente ko mati ko na jalan no mati ko. Mana pa nga baju-baju ko bayar ko na sarang naman to jade kamato ni kana jod. Mo ko ngoro ko pun naman to jod musti sigap ko. Ing kamana to nuje de ba ka kate na jod no. Aman tanto mo na lolo bangkol na usubara. Pamaman to. Burak dengan mato. Mana pa nulak bang kampung no bangoro kate na jod no ngoro yo ko kami no. Nana no ni kai na jod no. Ika pun nagapa sa nalak di jodon. Langerin na. Nagapa lak di jodon, musti wagan. Erok kotea. Inalan ni kani kau patajon. Tidak mungkin kani kau patajon na to langgap, tidak bisa. Makanya tugas sinyak burak nih, ika tutu ini sip ko pipilan di kamar. Si kali nalak pas apa bante. Wala na sa gana mo to ruwa jodon. Nah, itu burak ni lapas di mana? Di bawah yang nanti na hero alam mo niya. Ika kate na jodon. Itulah jodoh Pak. Jadi yang para lipahan ya, karena nih dengan takak dari jodoh, dalik, mate, nah takak dari itu. Nyami. Makanya pun naburak cara detik paham bang istri itu. Pawang, tenangnya kelompok dulu saya. Tenang. Wika punero nakaraya tarima. Ini kan jelas tenan ya. Supaya mana kia main tenan susahnya Pak doang mama para model salam. Kang main. Teh mau kan tak boleh lampak. Kemen nolak. Ini naga. Kamu tak jai nanti pulsan. Kalau pun nak musuh puls. Pernah murah nanti apa na jujur. Paling nak kan bisa jadi diri kalau raja. Pada hari mereka kalau orang cengkeh. Jadi teh mengakan nganu main nano tisan. Iya mah sih nggak jadi deh. Kutanya gitu motif. Dari mana sih begini juga menurut kamu tidak ada tahu kan? Kamu nggak dapat terpaham. Tidak kawan, betul. Karena persoalannya suamimu itu di luar rumah itu bukan milik, itu milik Tuhan. Ikat teman tahu kuasa kan? Jadi ikat mau lagi apa nih buat yang ku serahkan dari kata. Mau tidak pimain, hari kita menjawab. Oke, kamu mana bila buat yang kau orang kuasai, kamu itu orang rusuk. Iya, katanya numahang kau apa nih karena takak deh, apa nih karena jama-jama, kau putus suami di saat ada. Tidak ada suami, kau usah kau putus.
Kami ka mana bele ko nga surang paru. Kuna para lu tak kalera kami nawang kumangin. May pagod na niya balak batu may tawang kanyo to mga dinig. Katak kalero man ka daw sibo. Iyo man yung ano ka pasalami ginahin ko garing kisari dali barak ka kipasalama gid motor. Motor gini motor bagi. Tamo ka nay enano ga lamp enano ga ngano te mo kundi produksi kau gamay. Te mo gasin pore na pao na juju na ba si nyawano. To ano ka, ya to, ginong ako ta na, ni Pao isala. Dapat ito, ito magkakalota palaban. Pwede nga na sa agan ko, agan, tagi suda mo. Ito yung mga agan kiriyangan nyo. Di ba, nga na yung kusit suda mahat. Jadi, ikatan mo yung garin-garin. Padahal ingat, kalau po suami mo sana di luar rumah, bukan tanggung jawab. Yang penting kau parutus ibu dan motor karena itulah tugasnya. Dosanya suamimu adalah tanggung jawab. Tak? Urusanmu adalah mengurus suami. Itu saja. Teh naman tuh aja susahmu. Tuh dengan sana yang anu talla sa teh na ajay pikiran sana anu. Kasi pak mentong talla sa. Nene may kabar. Eden sa ganyan ande. Pero na may bago. Kamu teritom di mana urusan. Teh naman tuh aja susah tasan naman. Kemana penpak isi nyawa nu pun akan makan mas. Jadi anak gue agar ditonton. Saya ingat kamu itu istriku. Kalau di luar rumah serahkan saya kepada Allah. Kamu kan keluar sih. Mau tidak pernah perlu keluar mereka breakku apa. Kalau di luar biarkan Allah saja. Serahkan. Jadi tidak tahu nanti kata bangkawan kamu nak lama mana bangnya di lambang tetap talumbang di batambang. Si bulang apa di lambang ngira acara si bulang nambang motor. Alhamdulillah. Karena aku kalau tahu ya pun yakin ko na kaya dito. Ingat, yan ang guyaming yan. Kana nataka puro ka talaga ano sa'yo. Kala kaula istriku satu-satu sampai mati. Di ko marami. Jangan sampai baranya ka nagaman ang pamarang niro na karami. Mati siri ka ano. Jangan lang, suko ko po. Pagkala na kabat tuli karami di sa'yo. Selesai. Selesai. Masing ni Japan, di ba? Kasabaliknya juga begitu. Kasi katiburan yang curigai dulu. Nakalibagkan. Ya banyak jodoh adalah istri. Kaya pagi talungan lagi rokok. Nah, yang saya nagangan telepon. Ngapain? Ngapain dia? Jadi tena dan yung gamay masing taga dari ka. Masing taga dari ka. Iya kan? Masing taga dari ka. Kung nani man tao doon taga dari no. Dari kung nani tulak bininto natin maging kanang dali na doon. Daripada tao gila bininto na ikaw pusi. Oh, kapagar din natin ay urusan. Di, dali na to, may tao. Tawakan. Jadi ini pinapanagan na Bali mintun na. Tujuan anak min Minto. mudah-mudahan berpengasa ni Bali ni nak. Amin. Dan tentunya papasan Korea nak. Jadi itu apa yang di bawah punapan kondikan ki. Jadi itu apa yang kakak punapan ku kakak kan ki. Bagi tanya tu totoyan tu para ni papajinika. Jadi itu dari tani papajinika. Tadi pangkat ta, tadi kaporeanta, tapi bagi tadi. Dan apa aja doa mo na tira dyan no saray to doa no may lugar gigili niya. Nagpapawag ki. Kanya apa ko pa rin mo na tira dyan na baji sipa mo dito toan. Ha? Nagkiprinsip ko mana po yung tira dyan na dyan nanak kung kanya patsi na nanak sukro mo. Sukro. Tamahan to patuwa dyan na sidak. Ako tuwa ka. Ta? Kung na pa yung meeting ko sukro po na tira sa niya po to. Daripada tira po yung napaapa to tira ko pa ng to. Kamu tahu kita pelak ko. Tutuan ni pelak. Tak? Nenek. Makanya biasa na anak ka teras may kamay din. Palagi na nakura baru na gamo. Kaya nagpulik up hubungan tagat isa ng totoo at ano pa bayi ni magpintal ng pinang popol. Kaya nagpulik ikaw pa totoo at. Si Sally benay. Kung benay na maburan na harus fokus sama suami. Kalau mau ko orang tua isin suami dulu. Kapag nagati buran na ya. Hindi ko po buran na. Taking kana niya mo benenta to di minaw. Di kalau kami tutuan kung na benen no yan niya kaparaluan nasa lima mo ko senge. Natutuan nyo rin tinanuli kung pagutan nga pasusano. Doraka ko to. Pamay bagigang ng ilo sa iya. Na? Doraka iya. Kung na pamili-mili ya. May papakinga dirigat tiburak niya. Mudah-mudahan. Tegi kalupay tutuata. Mana benenta. Kipakaran ni benenta. Kipakaran mo to tutuata. Seperti itu. Karena lantai baginya. Mana tukang terjawab. Kung na pasuruh dulu tawa. Ini mau mundur ke sini jamaah aku itu menandakan bahwa tadi bilangnya Pak
Mana tuh kalian tengah mari kamu menit 10. Nah, tambah-tambah sedikit. Tuh jengkel. Motor kalau pepau karena parah na pau. Sinturun na jay bahan na. Ate na taon jadi aku lagi nyai ya. Ba. Kira kan anak nan turun mana sih tahu ya. Pagkat tinuntok di anak na. Kira apa ini? Ya, Min tunero ya. ya. Kanyo marate? Iya. Kamu kalau enggak dia punya cowok nih. Oke, Ada juga kan terkadang cewek nan. Rate tadi. Oh, kere ya ini. Pacar rate ya. Kalau tere ko patawahan, mabalik kalian na. Tere ko patawahan, mabalik kami kalian na yan. Wah, kontin doa ka ito tuan kama din. Burak na konto bila ko po, may mamo. Nanti ko pagpasangan ka anak ko sa burak. Paano ko yung bete ko na? Tinong padis. Tapos hindi ko bawang yung iman. Mana na bayan mo ko member anak paru to si bayan karena tugas sa. Kadang kalau mak naman. Dosa ko to pun bawang bayan kadora ko pun mak. Kupo kami. Jadi tena to gampang jangan anak berat ni kupo ni kasi kaya karena no bayan ko tagya bulay ni mga isang kuning asin kali no bakam na. Kuning ni karimen na kuning ni pakontuan na kuning ni kalon na kuning asin ko gigim na. Nandaganay na kami ng burak ni paling upat kaya na pang mak na ron ni pagkutan na. Mak mo nga pa hindi nga jadi balay jadi. Nanti ini ko po ang tingin kat anak burak ni. Tak. Makanya dulu banyak anak-anak di zaman Rasul itu kenapa tidak mau menikah karena dia takut tidak ada yang ngurus ibunya. Karena jangan sampai bayi ini gara-gara bayi ini nagalupain mah. Makanya kau mintu bayi ini ya. Ikaw pa lagi burak na yun. Ito ikaw pa mah tanto. Surga tanto nyo. Kami ni. Kung nagpapalit-palit, kira na tayo mata. Kung sa inakit nyo lagi sana yan. Kaya ka, kira na tayo mata. Mana ko rin, hindi kayo maya, sabi na yan. Ano, yan po yung laro ko rin sana yung mga. Ate, nanti ya, puna ba, pinig ka mga asing ni Tanja. Tanja na nga, siya ni kanan. Ito, iya, ba. At kapatid, yun nyo ba nagamayan yan? Ba, ano ba nagamayan, turo sa kamurun na. Enjoy. Kadang kami minto ko naman tuloy. Mana matuan na nagagigili. Sadar ko. Kung ito ay pangali. Tolong pa kang siguran niya anak ko. Ano tayo itong balik ako sa ito na sigura. Ito? Kung napasuray kung ito tayo ito dahil kalay na buranin. Tananan tumatuhan ni Balong. Kailan pa naman kalupay ito tatuhan. Tahu dorak aku. Ibu nanggap pada berat naik. Siglang sa ako. Mana ni masa ako dito sa 10 sa matuan. Tuh, cuk ni. Kan nanti naman to nabalala ko natutuan. 10 sa ako, ka sa 80. Tahu ba niya 10 sa ako pero kana. Pakala dia. Mak ko hey. Saya mak. Ya, ngasari ko itu bicara tentang apa-apa. Pernah tak kalau dia mau tidur setengah mak. Bicara kok dan bicara nampak kalau gue ngerti mana gue benar lalu di mana makku gue ngerti lalu terus tuh mau tenan makku mantu mana ngapang makku jadi tuh jadi kali pemilipat tenan tanahnya ini mau bener kan itu bicara namanya dulu berapa nih kan itu bahasa kekekalan ini karena kontaknya mana tuh benar Kuna naundang. Kuna darahan tuh bapaknya nah. Dari awal tadi balukan ni tanahnya mana si Pue. Tanya kanan. Pas lumit lapor tanah si Pue salah dapat ruang Pue. Tingka kuna kaman na ay tak lamang asin si Pue sa ruang Pue. Bahasa bini-bini niya mingga kung totoo niya tahu. Katanahan ni balukan ng pastor ako. Kami dari ini. Di kapten pengen di budak neta barang salah kasih tahu di budak neta di barang salah. Saya kira doakan ki almarhum Ron sebelum itu aku bicaranya. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah untuk almarhum Hasan Demban. Hasan Demban.
ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan ila ruh almarhum Hasan bin Bani Al-Fatih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya UAS Lawang, Ustaz Abu Asrar Supami Lawang dari Jakarta, Jalan Kolaka di Talak-Talak, Kecamatan Dalisong, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia. Ikuti ceramah saya di channel YouTube kami, UAS Lawang Channel, dan Facebook. Ikuti juga di media Facebook kami, Facebook UAS Lawang, dan ikuti saya di media FB Abu Asrar, itu akun pribadi saya. Lain waktu kita berjumpa lagi, mudah-mudahan panjang umur, mudah semua rezeki kita, dan nanti kita semua husnul khotimah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah tausiah yang dibawakan oleh Ustaz Uwas Bella. Kepada beliau diucapkan banyak terima kasih. Saya menyampaikan banyak terima kasih karena telah hadir di malam tausiah yang ketiga sekaligus menutup malam tausiah yang terakhir. Saya mewakili